Zemwe amwana karibantora ya gasoko sublocation ya gatua nibakurira kyoto kemwana wa miaka 14 Grade 6 watekanite nyangetwe kiwendo na kinyoko watu ni muriti ngwe mwa muturi kire kare tariki 29 mweri wa 11 mwana wa kiarena ndikibandeto wari uga mutoganirwo wa miaka 50 ARAMUNENKAIRA CIRINGI 50 kana mana ele gutuma NDUGU KIWENDO nwe ide muchiari arugana ditangete kire area manager ende mutoganirwa edira nindi akimatuka ntuburatori bedirite bakyua kidira borithi ibabwidiri mpwe barenge muwata berekedira akyura Martin Mugambi nantetwe nkuruki Irirogi agioto na nkinya umende gikunikite mochi umwe kirinturi agachogo wandia mitherukire gichigo mbunge kya Maramu mwana uo kurubwa mianke 14 atumiritwe kindugu kya kiwendo na nkinya gwikirwa ndai mukurwa mianka 50 nindonire mwana ambiriria kulema agatwika kiogoro indiria aumite sukuru ni akwaga kuonekana ndathi mbere gutwieria ndethira ati aritonyera kwa muturi uandikite Njorere Kim na ni uyo Njorere Kim amugitaga buria amwetegira akamutonya kwae kuringana na mukuru ithe mwana uyu augite muntu uyu wijikene ta Njorere Kim atwire kweneria kana gaka gake gakari na NTUGU enu bagwatirwe mwari uyu atakinyite muchie barere na mukuru uyu area manager ambira akeja runi rukiri kuraitha mwana uyu kuria aguririte na area manager akweja agutonya kwa muturi uyu ethire mwana ni na wari na bera baumagare obo baire na muthakou wa muturi uyu akwo gwetwa Njorere Kim na ko bera baumagare ni abe ukirie poto kuringana na mwana uyu amwari muthuganirwa kamwenagiria na kumunenkera ciringi 50 kana ciringi 200 gwetuma NDUGU cia wendo noe kambitire ambira ndi na ukwae ndaumite kwa anti akinambira anti kwae twanala alafu ndani akina ukaruki hivi 50 akonenkera ciringi 50 au tie ciringi akonenkera na nankera ciringi taigana kana gatara taiga nyingi muno akonenkera 200 nenkerete mana mai iriro kenene igotwika mwena muchioyo na nkinya tori koringa borichi kirigituo kya borichi kya mithero NTUGU enu borichi bate kinya kirinture nu na muthuganiru agukunyirwa ndeto-ino ikanyoni muntu aremenya kwibachana kuringa nkinya kathaka na mwanka muthenya we mundi atije kene ikwathire na kuruthirwo ithimi mwana ari ni atwikire ni akwoneke murito twacokera station twathitwera polisi mauntu mau tukubera baugire bo batija kiogoro ona bo bakeja runi tawe nogu bakemenagiria thirikari nonto bakomamira mato bakiugaga NTUGU inu ni nyingi muntu uyu atari mugwate kuma tariki 29 mweri muthiru kugwandi murito ila ni untu wa kuona ati ndakinga nino kana kau ni psychologically tortured ona tariu kagatura ke under trauma nontu kana gaka niko gatikinyetie miaka ya gutua matua ma kwithirwa gakirutirwa wira tou ni muntu tou nitwonire kwina uregefu wa mwanya muno nuntu tuteciritie muntu wa miaka 40 gintu aruthite gitendo ta iki twaija abati kugwatwa immediately no watwike kwagire laxity a lot of laxity twarigwa why ni kimbigitumi watwika riu bate kurutho uma no kana turuthe maandamano nuntu riu watwika thirikari ite gututethia ri tugatethio no kiripotera Wero TV kuma gichigo mbunge kya Maramu mpitagwa Martin Mugambi.